Edward Atkunda yagira ngu bagende bashoborora abantu government ekozire ngokutaho obusinje oburukuchera byona no kumanyisa eminyeto kuneyetombeitere burari emirimo kwonka government kuniyo yateireho embera nungi yokushoma. So numvunanizo bw'abanyayuganda twera kuri kutwa protecting again zezo eza NRM ezindi zoroho muzireba numureba abantu abicweke bimwe kuba kugire ecyabashobera bakwate mpira ya motoka bosi ya koransi. Moses Twino Mugishata Amale omubazi w'ebitabo w'ekibine kya NRM yashaba obukiko bwa NRM buli omwe kukora abantu batari hansi ya bashatu ngo abone barenzi ya miliyoni 14 z'abantu ne bakorera President Yoweri Museveni % rukurenga 50 harigana nasinga kurungi. Mutakwata abantu bashatu ekibazo kigengo abantu bashatu abantu bagafite babaza mu bashatu ukabaza mu villages emitwaro mushanje mu ihangagona batwine miliyoni 10 remember the president to win until provided 50% plus 1 vote. Honorable Jim Muhwezi Minister w'ebyokwerinda kandi chairman wa NRM district ya Rukunjiri yagira ngo abari habukiko abarukuhagira aba independent tebarukwija kwikirizibwa kureberera karuru ka NRM. Yimwe mwari ngo hariho umuntu w'inde issues kandi mutamuta ahakora muri Musanga abo ko tarkwija azabarubije no justice oriyo warko nabatashemeriye. Rugaba akampatan buru omushuganisa w'abahagizi ba President Yoweri Museveni ahabwe cyanga cya Kigezi yagira ngo eminyeto ihere yo kuterera President Yoweri Kaguta Museveni akaruru aha ko bantu bamwenda mu ebintu nyamwingi umuribije ba Museveni hona yitkuraba umuri Kigezi nibamubanja Kigezi yona districts zona Mukaga Rukungiri Kanungu Kisoro Kabare Rukiga Rubanda nabagira ngo President Museveni nibamubanja so massive nibenda kumha karuru kurgira kurga habebembezi na kuzaha cyaro eminyete yehire yo kujya neza gukora even house ninga shuburi burinju. Omuganda makuru abatura bashabwa kureka kutanisibwa beitungubo bamanye bibarukwenda kandi babiremereho ebyo bishabirwe orukwende ntebe y'obunyishengero bwa Ishazari ya Buhweju Honorable Grace Agaba izo baryo mwabazyo abwabeire na rondo bushagiki omurikasinde Kibimba Kidandari Kajani Kashenyi Town Council ahashoborera abantu ba Buhweju ngo tayizire kurwana na muntu wena kureka aresirwo kusasibwa ensi yabo. Tino winzire kujuma konkesi yanje eyanzire eyankuruze eyanyorire yanshonise nenshasha agarukire yashoborora okwata izire kuronda umurumo kureka okuzahura Buhweju kuronda umurumo emirimo twakora nito twasya twagira ngo abantu batandikira kongo ekine cyo kuzahura Buhweju yashaba abanyabuhweju okweshariramo kandi bareke kutinatinizibwa. Mwanyongizire kanije nomurake mukagira ngo mukazo kukunda karuta kashemeri kokati nisumuhure bwambo byanje. Abatuze bebyanga ba Buhweju bashoborora ebizibu ebibarukurabamo kandi bashaba Grace kuzayo akabashakira entunguka. Gasha kwa Robert Mugabe na Ruth Ninsima ahabwa Tayari West.